масола 1 июн дар аксари кишварҳои ҷаҳон аз ҷумла ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдакон таҷлил мегардад. 1 июн ҳамчун рӯзи кӯдак соли 1925 дар анҷумани ҷаҳонии вазъи кӯдак дар Женева муқаррар шудааст. дар тамоми дунё ба масъалаи тарзи ҳаётгузаронии кӯдак аз ҷиҳати молиявӣ ба таври зарурӣ таъмин будани ӯ, фарогирифтани кӯдакон ба таҳсил ва ғамхорӣ ба онҳо ҳамчун ба пояи асоси ояндасози миллат аҳамияти ҷиддӣ дода мешавад. ҳамзамон баҳри ҳимояи ҳуқуқи кӯдакони ҷаҳон аз ҷониби Созмони Милали Муттаҳид Конвенсия дар бораи ҳуқуқҳои кӯдак амал мекунад. агар мо ба таърихи пайдо шудани ҷашни байналмилалии ҳифзи кӯдакон муроҷиат кунем, пеш аз ҳама ба хотири мо ҳодисаҳои 100 сол пеш ба вуқӯъ омада ба назар меояд. яъне баъди ҷанги якуми ҷаҳон тамоми иқтисодиёти ҷаҳонӣ, тамоми мардуми ҷаҳонӣ дар як ҳолати хеле изтиробовар, дар як ҳолати хеле мудҳиш қарор доштанд ва аз пеш аз ҳама кӯдакон ба гурушнагӣ, ба касалиҳои гуногун, ба истисмор гирифтор буданд ва аввалин маротиба конференсияи женевагӣ оид ба масъалаҳои кӯдакон баргузор гардид, то ин ки кӯдакон пеш аз ҳама ҳамчун қишри аз ҳама осебпазири ҷомеа ҳимоя карда шаванд. ва пас аз конференсияи женевагӣ солҳои ҷанги дуюми ҷаҳонӣ, солҳои 1939-1945 ки қариб ҳамаи қитъаҳои дунёро фаро гирифтагӣ буд, боз ҳам кӯдакон ҳамчун қишри осебпазири ҷомеа зери ҳама гуна таъсирҳои манфӣ қарор гирифтанд. ва аз ин хотир соли 1950 конгресси платформаи демократии занон дар шаҳри Париж қарор дод ки ҳама сола барои таваҷҷӯҳи ҷомеаро наздик кардан ба масъалаҳои кӯдакон як рӯзи муайяне ҳамчун рӯзи ҳифзи кӯдакон ҷашн гирифта шавад. ва ҳамин қарори конгресси платформаи занони демократро Созмони Милали Муттаҳид дастгирӣ намуд ва аз соли 1951 сар карда дар тамоми ҷаҳони мутамаддин ҷашн гирифтани рӯзи 1 июн ҳамчун рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдакон қарор дода шуд. пас аз ин рушди ҳуқуқу озодиҳои кӯдак, ҳимояи кӯдакон аз ҳама гуна таъсирҳои манфӣ албатта бо суръат пеш рафт ва ҳамагон медонанд ки пас аз қатномаи ассамблеи генералии Созмони Милали Муттаҳид оид ба таҷлили рӯзи байналмилалии кӯдакон соли 1959 аввалин эъломияи умумиҷаҳонии ҳуқуқи кӯдак қабул карда шуд. қабул шудани ин эъломия дар баробари эъломияи умумиҷаҳонии ҳуқуқи башар ки 10 декабри соли 1948 қабул карда шуда буд, ҷиҳати пешрафти ҳуқуқу озодиҳои кӯдакон хеле мусоидат намуд. ҷумҳурии Тоҷикистон ҷузъи ҷудонашавандаи ҷомеаи ҷаҳонӣ буда, ҳамчун кишвари соҳибихтиёру соҳибистиқлол роҳи демокративу бунёдиро дар раванди рушд интихоб намуда, ҷиҳати расидан ба ҳадафҳои ниҳоӣ дар ин самт инсон ва ҳуқуқу озодиҳои онро арзиши олӣ эътироф намудааст. конвенсия дар бораи ҳуқуқҳои кӯдак яке аз аввалин конвенсияҳое мебошад ки ҷумҳурии Тоҷикистон баъди ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ онро ба тасвиб расонид ва ӯҳдадориҳои ҳақиқии худро барои насли наврас ҳамчун ояндасозони кишвар нишон дод ва тӯли ин солҳо талош бар он дорад ки дар баробари ҳифзи онҳо инчунин сиёсати давлатиро дар самти мазкур ба таъмини манфиатҳои кӯдакон равона созад. шуруъ аз байни қарни асри 20 вақте ки
انسانیت به یک درک معنوی مسئله ضرور بودن یا اینکه خیلی مهم بودن رشد کودک، رشد فیزیولوژی و معنوی کودک به همین خلاصه رسید که انیخترش سال 1949 یک دکلاراسیون عمومی، یک اعلامیه عمومی حفظ حقوق کودک قبول گردید و شما خوب بدونید که دکلاراسیون که یک اعلامیه این تنها یک نیت نیک است، گرچه اونم سندی حقوقی به حساب می رود و با نظر داشتی در که این مسئله این نشان دهنده چی است؟ یعنی که شروع بعد یک چند هزار سالی رشدی بر کمال انسانیت در همین نهایت کار سالهای 40 و 50 انسانیت به خلاصه رسید که باید یک چاره‌جویی‌های مشخصی گسترده صورت گیرد برای حفظ حقوق کودک. به خاطر چی؟ شاید که از نقطه نظر اول یک اکسیوم باشد، یعنی حقیقتی درک شده باشد که کودک بدون شک و تردید نیاز به واکنش و حفظ مشخصی مخصوص دارد. به خاطر چی؟ به خاطر باز هم همون فرق جسمانی، فرق معنوی و روانی که کودک دارد. یعنی که در یک سن و سالی که تا 18 ساله است، امروز در قانونگذاری بین المللی و تاجیکستان تا سن 18 ساله را کودک اعتراف شده است و شما خوب میدونید که این سن و سال یک سن و سالی پرتلاطم است، عین به کمالات رسیدن یک شخص است و نیاز به یک حفظ ویژه دارد. یعنی که در همین نقطه نظر کودک هم بازم همون شهروند است، بازم همون شخصیت است، اما با نظر داشتی همون ویژگی های سن و سالی، روانی و معنوی و فرهنگی کودک که هست نیاز به یک چاره‌جویی مشخص، نیاز به یک حفظ ویژه و نیاز به یک واکنش های مشخص گسترده دولتی و اجتماعی دارد تا اینکه همین مرحله های مهمترین حیات خود را او بدون آزار و بدون زورآوری و بدون رسانیدن ضرر به فردیت کودک به پایان رسد. تاجیکستان همچون دولتی که کنونسی حقوق کودک را سال 1989 قبول گردیده است و سال 1993 تاجیکستان را همچون یک سوبیکت حقوقی بین المللی اعتراف کرده است، همین عضو همین کنونسی است. همین کنونسی از نقطه نظر همون پروسیدورهای دولتی به تصویب رسیده است، راتیفیکاسیون که تصدیق گردیده است و تاجیکستان همچون یک دولت برای خود یک نوع عهده‌داری‌های مخصوص را اوید به حفظ حقوق کودک گرفته است. در دوره شوروی نیز با نظر داشت که همون بازم ویژگی سن و سالی، روانی و معنوی و فرهنگی کودک‌ها در حدود تاجیکستان شوروی نیز از یک مثلا حفظ حقوقی مشخصی برخوردار بودند. همون حقوق‌هایی که فرض کردیم فعلا در تاجیکستان جاری است، اونها در همون تاجیکستانی که تا به استقلالیت رسیده نیست همین حقوق‌ها رایج بودند. همین حقوق به تحصیل و حقوق به فردیت و حقوق به آزادی وجدان و به آزادی عقیده و به آزادی افکار و به آزادی انتخاب کردن کسب کودکان در همون دوره نیز آزاد بودند. کودکان برای هر یک دولت و ملت ذخیره خیلی مهم به حساب می روند. بنابراین دولت تاجیکستان خاصتا پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان برای مهیا نمودن شرایط بهتر برای کودکان سعی و تلاش زیاد به خرج داده. در این سمت زینه به زینه تدبیرهای مشخص و سریع را عملی نموده ایستادند. جمهوری تاجیکستان همچون عضو همین کنونسیه و همچون عضو کامل حقوقی سازمان ملل متحد 3 مراتبه در کمیته سازمان ملل متحد اوید به حقوق کودک معروضه های ملی پیشنهاد کرده شده است و آخرین مراتبه سال 2017 هم معروضه متحده 3 و 5 جمهوری تاجیکستان مورد بررسی قرار داده شد و از نتیجه بررسی معروضه مذکور به جمهوری تاجیکستان از جانب کمیته دخلدار سازمان ملل متحد توصیه های مشخص پیشنهاد کرده شدند و جهت اجرای همین توصیه های کمیته سازمان ملل متحد اوید به حقوق کودک در جمهوری تاجیکستان از ماه اپریل سال 2018 هم نقشه ملی عملها برای سالهای 2018 و 2022 تهیه و تصدیق کرده شد و امروزها عملی سازی همین نقشه ملی عملها راه اندازی کرده شده است و خوشبختانه از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان جهت اجرای توصیه های کمیته سازمان ملل متحد اوید به حقوق کودک پیوسته سعی و تلاش کرده می شود و چخیلی که همگان میدونند حتی بعضی مقرراتی که در کنونسی سازمان ملل متحد درباره حقوق کودک معین کرده شده است جمهوری تاجیکستان
аз он зиёдтар иҷро кардааст. масалан мегӯем дар конвенсияи созмони милали муттаҳид дар бораи ҳуқуқҳои кӯдак чунин муқаррар карда шудааст ки ҳар як давлати аъзо вазифадор аст ки таҳсилоти ибтидоиро барои кӯдакон таъмин намояд. дар ҷумҳурии тоҷикистон бошад на танҳо таҳсилоти ибтидоӣ, дар мо таҳсилоти умумии асосии ҳатмӣ аст. яъне ҳар як кӯдак дар ҷумҳурии тоҷикистон ба таври ройгон бо таҳсилоти умумии асосӣ фаро гирифта мешавад ва ин аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон кафолат дода мешавад. таъмини ҳуқуқу манфиатҳои кӯдакон ва фарогирии онҳо ба таҳсилу илмомӯзӣ дар шароити арзандаву созгор ҳамчун шаҳрвандони наврас ва ояндасозони ҷумҳурӣ дар татбиқи сиёсати давлатӣ аҳамияти аввалиндараҷа дошта, ин раванд дар ҳама манотиқи кишвар ба хусус шаҳри Душанбе баръало мушоҳида мешавад. ҳамасола бо дастгирӣ бевоситаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бахшида ба рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдакон дар шаҳри Душанбе чорабиниҳои гуногуни варзишиву фарҳангӣ ва илмиву оммавӣ баргузор карда мешаванд. аз ҷумла дар ин рӯз бахшида ба ҳифзи кӯдакон ва дастгирии моддию маънавии онҳо дар тамоми мактаб-интернатҳои шаҳри Душанбе аз ҷониби бевоситаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар доираи сиёсати ятимпарваронаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои кӯдакон дар сархони идона ташкил карда шуда, ҳамчунин дар ин рӯз ба кӯдакон тӯҳфаҳои хотирмон тақдим карда мешаванд. инчунин ба хотири болидарӯҳии кӯдакони мактаб-интернатҳои шаҳри Душанбе чорабиниҳои гуногуни фарҳангӣ бо иштироки аҳли ҳунару фарҳанг гузаронда мешаванд. таи солҳои охир дар шаҳри Душанбе бунёду азнавсозии муассисаҳои типи нави мактабиву томактабӣ, литсею гимназияҳои байналмилалӣ, марказҳои дилхушии кӯдакона, майдончаҳои варзишии кӯдакона, боғу гулгаштҳои замонавии мувофиқ ба завқу майли кӯдакон сохта мавриди истифодаи ин табақаи хурдсоли ҷомеа қарор дода шудааст. албатта андешидани чунин тадбирҳо баҳри кӯдакон ба хотири аз ҳар ҷиҳат рушду камол ёфтани ин насли ояндасози давлат дар замони муосир мебошад. тавре президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар яке аз паёмҳояшон таъкид доштанд, барои давлат миллати солим, халқи солим лозим аст. кӯдакон ояндаи ҷомеа мебошанд. таъмини ҳуқуқҳои онҳо ба ҳифзи саломатӣ ва рушди солимиву ҷисмонӣ ва равонии онҳо вазифаи аввалиндараҷаи ҳар як давлату ҷомеа ба ҳисоб меравад. дар баробари дигар, ҳуқуқҳое дар қонун нисбати кӯдакон муқаррар шуда, ҳуқуқи кӯдак ба ҳифзи саломатӣ мебошад. боиси зикр аст ки рӯз аз рӯз барои беҳтар шудан ва рангин гардидани ҳаёти кӯдакон дар тамоми муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ ва миёнаи умумии шаҳри Душанбе бевосита бо дастгирии раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар доираи сиёсати маърифпарваронаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон чорабиниҳои мушаххас андешида ва мавриди иҷроиш қарор дода мешаванд. аз ҷумла дар муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ барои беҳтар гардидани раванди таълиму тарбияи насли наврас, яъне шароитҳои арзанда аз қабили айвончаҳои замонавӣ, бозичаҳо ва дигар маводҳои барои таълими томактабӣ яъне мувофиқ муҷаҳҳаз гардонида шуданд. дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии пойтахт бошад, тамоми он шароити имкониятҳо ба хотири беҳтар гардидани раванди илмомӯзии хонандагон ташкил карда шудааст. аз ҷумла дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ китобхонаҳо бо шароитҳои ба замони муосир ҷавобгӯ, кабинетҳои фаннӣ, умуман таъмини муассисаҳои таълимӣ бо технологияи муосир ки ба раванди илмомӯзии хонандагон таъсири мусбии худро мерасонад, яъне муассисаҳои таълимӣ муҷаҳҳаз гардонида шуданд. ва ин ҳама шароиту имкониятҳое ки аз ҷониби роҳбарияти шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба хотири рангин гардидани ҳаёти кӯдакон муҳайё оварда шудааст, яъне самар медиҳад ки хонандагони муассисаҳои таълимии пойтахт дар дилхо чорабиниҳое ки иштирок менамоянд ҳатман сазовори ҷойҳои ифтихорӣ мегарданд. дар тамоми дунё имрӯз дидгоҳи ҷадиде вобаста ба ҳифзи ҳуқуқи кӯдак шакл гирифтааст. дидгоҳ ҳамин гуна аст ки кӯдак бояд ки бидуни озор ба воя расад, кӯдак бояд ки бидуни зӯроварӣ ба воя расад, кӯдак бояд ки
ҳамун фардияту ҳамун озодии ақидаю ҳамун озодии сухане ки дар умури хонаводагӣ бояд дошта бошад, дар умури ҷомеа дошта бошад, дар умури дабистон дошта бошад, ҳамун чиз воқеан бояд ки на танҳо кафолатҳои ҳуқуқӣ дода бошанд, бояд ки кафолатҳои воқеӣ бояд дошта бошад. Ба хотири чӣ? Ба хотири оне ки бозам як аксиомаро такрор мекунем ки кӯдакон ин ояндаи дилхоҳ миллат ҳастанд. Кӯдаки имрӯзии мо ин инъикоскунандаи фардои мо аст, яъне ки бозгокунандаи фардои мо аст. Ва агар имрӯз мо кӯдакое дошта бошем ки рӯ ба камолот бошанд, воқеан рӯ ба камолоти маънавӣ бошад, рӯ ба камолоти фарҳангӣ бошад ва дар симои онҳо мо як нав меросбарҳое ки воқеан метавонанд барои такмил додани имрӯзу фардои миллат камери ҳимат баданд агар бинем, ман фикр мекунам ки як чизи воқеан дастовард аст ва ҳамин амин аз қонунгузорӣ шурӯъ мешавад, аммо қонунгузорие ки ҷанбаи татбиқӣ дошта бошад. ва имрӯз шумо хуб медонед ки дар Тоҷикистон мо дорем конститутсие ки дар моддаҳои мушаххасаш кӯдакро таҳти ҳимояи худ қарор додааст. мо мебинем ки қонуни мушаххаса дар бораи ҳифзи ҳуқуқҳои кӯдак, мо қарорҳои пленуми суди олӣ аст дар бораи протседураҳое ки тартиби фарзандхонкунӣ, мо дар қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳифзи ҳуқуқи маъюбон низ дар онҷа аспект ё ин ки ҷанбаи қонунгузории ҳифзи ҳуқуқи кӯдакони маъюб ё ин ки шахсони ки кӯдак ҳастанду имконияти маҳдуди физиологӣ доранд, бо он ва мешавем. яъне ки дар Тоҷикистон имрӯз ваколатдор оид ба ҳуқуқи кӯдак аст, як чанд сол ки фаъолият мекунад. қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи пешгирии зӯроварӣ дар оила аст ки махсусан барои кӯдакон дахл дорад ки кӯдакон бидуни зӯроварӣ дар оила бояд ки шакл гиранд, шахсияти онҳо бояд ки шакл гирад. моддаи 34 конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар мекунад ки модар ва кӯдак зери ҳимоя ва ғамхории махсуси давлат қарор доранд. ин муқаррарот агар фикр кунем бисёр як мазмуни чуқур дорад, як мазмуни амиқ дорад. ба кадом хотир? ба ҳамон хотире ки на ҳар як давлат, на ҳар як ҳукумат метавонад чунин кафолат диҳад ба кӯдакони худ. дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳар як вазорату идораҳое ки бо масъалаҳои кӯдакон сару кор доранд, сохторҳои алоҳида оид ба ҳуқуқи кӯдакон таъсис дода шудааст. кӯдакон дар тамоми ҷаҳон ба ҳимояи махсус ниёз доранд, зеро онҳо наметавонанд худро ҳимоя кунанд. имрӯз масъалаи ҳуқуқи кӯдак ва бехатарии ҳаёти онҳо дар бештари кишварҳои ҷаҳон боиси нигаронист. дар бисёр давлатҳои дунё, алалхусус давлатҳое ки вазъи дохилии онҳо ноором аст, кӯдакон дар шароити вазнин зиндагӣ карда ҳаёти худро зери тиру туфанги гурӯҳҳои террористиву ифротгаро мемонанд ва ҳатто ба муносибатҳои ғайриинсонӣ низ рӯбарӯ мешаванд. ҷиҳати тақвият додани ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои кӯдакон бо иқдоми сарвари давлат ҳанӯз соли 2008 дар паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон иқдом омада буд ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон ниҳоди махсусгардонидашудаи ҳифзи ҳуқуқи инсон таъсис дода шавад. ва зиёда аз ин соли 2015 дар паёми навбатии худ ҷаноби олӣ боз ҳам пешниҳод намуданд ки ҷиҳати ҳифзи ҳуқуқи озодиҳои кӯдак, аҳамият дед, ҳифзи ҳуқуқи озодиҳои кӯдак боз ниҳоди нави махсусгардонидашуда оид ба ҳифзи ҳуқуқи озодиҳои кӯдак дар ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис дода шуд. соли 2016 аллакай аввалин ваколатдор оид ба ҳуқуқи кӯдак дар ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шуд ва 5 сол аст ки ваколатдор оид ба ҳуқуқи кӯдак дар ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият мекунад. салоҳиятҳои ваколатдор оид ба ҳуқуқи кӯдак дар ҷумҳурии Тоҷикистон ва вазифаҳои ӯ дар ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар карда шудааст. бо таъсис дода шудани ниҳоди ваколатдор оид ба ҳуқуқи кӯдак ба қонуни мазкур тағйири иловаҳо ворид карда шуд. боби алоҳида,
یعنی که بابی 5 پریمیار میگن ایلوه کرده شد که بیواسطه با فعالیت وکالتدار اوید به حقوق کودک بخشیده شده است. در جمهوری تاجیکستان کودکان از هر جهت حمایه گردیده. جهت حمایه حقوق آنها، خرید و فروش کودکان و جلب شدن آنها به مهنت مجبوری و مهیا نمودن شرایط‌های بهتر برای کودکان، راهبریت مملکت سعی و تلاش‌های زیادی را به خرج می‌دهد. قانون جمهوری تاجیکستان درباره حفظ حقوق‌های کودکان که از 18 مارس سال 2015 قبول شده است، فراگیر همه حقوق‌های کودک میباشد و در سمت حفظ حقوق‌های کودک برنامه اصلاحات نظام عدالت سودی نسبت کودکان برای سالهای 2017-2021 عملی گشته ایستاده است. ما یک چند سندهای معیاری حقوقی داریم که به یک سیستم معین رو امروز در قانونگذاری جمهوری تاجیکستان شکل دادند و تمایل به حفظ حقوق کودک دارند. تمایل به حفظ حقوق نابالغ دارند که همون نابالغ هم کودک است، چون که تا 18 ساله که نرسیده است اون کودک اعتراف میشه طبق قانونگذاری تاجیکستان و قانونگذاری بین المللی. همین سندهای معیاری حقوقی که واقعا پیشرفته هستند و در اساس عهده‌داری‌های بین المللی تاجیکستان آنها شکل گرفتند بدون شک و تردید. اما در جنبه تطبیقی امروز بعضی مشکلی‌هایی هست که باید که مورد واکنش قرار گیرند. این مثلا همون فرزندخوان‌کنی، مثلا برای یک جامعه که جامعه سنتی است، یک جامعه که فرض کردیم کودک دوستدار است، یک جامعه که فرضاً در اون موجودیت کودک یک ارزش هسته‌ای قرار دارد، یک ارزش هست که بدون اون عائله کامل نیست، بدون اون عائله معنی ندارد و در همین جامعه موجودیت فرض کردیم خانه کودکان است حد زیاد. در همین جامعه موجود بودن طفلای معصومی که پرتافته میشوند. این به همون ارزش‌هایی که یک جامعه سنتی کاملا مخالف است. یعنی من فکر میکنم که اون عائله تاجیکستانی که امکانیت دارد باید که از همین امکانات‌های قانونگذاری استفاده برد. یعنی که چیکار کند؟ اگر امکاناتی مثلا مالی داشته باشد، امکاناتی فرض کردیم همون متری مربع داشته باشد و امکاناتی معنوی و روانی داشته باشد، بگذار که همین اینستیتوت فرزندخوان‌کنی، یعنی که همین اینستیتوت نهادی کردن فرزندخوان‌کنی بسیارتر صورت گیرد. البته قانونگذاری جمهوری تاجیکستان فرزندخوان‌کنی را از جانب شهروندان خارجی اجازه نمی‌دهد و من بخاطر من فکر می‌کنم که برای تاجیکستانیان که از نقطه نظر مالی و از نقطه نظر روانی برای همین پخته رسیدند می‌توانند که یک کاری ثوابی داشته باشند. یعنی که ما با این چیز می‌توانیم که یک چند دستاورد کرده باشیم. یکمش اون که کودک در امور عائلوی شکل می‌گیرد و شخصیتش ساخته می‌شود. دوم اون که فرض کنیم همون نگروسکای که همون سرباری که با جامعه است اون از بین می‌رود و دیگر من که البته این با پاسخگو به منفعت‌های خودی کودک است. سالهای اولی استقلالات دولتی جمهوری تاجیکستان مسئله مهنت مجبوری کودکان خیلی وزنی بود. در حقیقت پیشگیری کردن استثمار اقتصادی کودکان خیلی مهم بود و در دو مرحله در جمهوری تاجیکستان جهت پیشگیری انا همین خیلی حالت‌های یعنی که استثمار اقتصادی کودکان برنامه‌های مخصوص عملی کرده شدند و مرحله اولی آن سال 2012 جنبش کرده شد و مرحله دوم سال 2017 و خوشبختانه با چنین خلاصه آمدند که عین حال در جمهوری تاجیکستان فقط حالت‌های جداگانه به قید گرفته می‌شوند. یعنی که استثمار اقتصادی کودکان، جلب نمودن کودکان به مهنت مجبوری، به مهنت از جمله به شکل‌های بدترین مهنت در جمهوری تاجیکستان برنامه مخصوص عملی شده ایستاده است. امروزها این برنامه پیشگیری یعنی که جلب شدن کودکان نورسان به شکل‌های بدترین مهنت و در برابری به قید گرفته شدن چنین حالت‌ها چاره‌های دخل‌دار اندیشیده می‌شوند و چطوری که گفتیم امروزها در جمهوری تاجیکستان برای مثلا جلب کردن کودک به یعنی که استثمار اقتصادی کودک یا اینکه مانعی کردن به گرفتن تحصیلات جزای جنایتی پیش بینی شده است
аз ин лиҳоз сол аз сол маърифати аҳолӣ маърифати шаҳрвандон баланд шуда истодааст ва мардум фаҳмида истодаанд ки кӯдак на бе меҳнати маҷбурӣ балки бояд ба таҳсил фаро гирифта шавад. сарвари давлат нисбат ба ҳаёти кӯдакон бетафовут набуда, ояндаи кишварро аз ҳастии онҳо медонад ва ба масъалаи таълиму тарбия, зиндагии шоиставу арзанда, рушди ҷисмониву равонӣ ва пеш аз ҳама дар доираи оилаи солим ва дар оғӯши ватани аҷдодӣ ба камол расидани насли наврасро мунтазам таъкид менамояд. кӯдаконро мо бояд барои ҳаёти мустақилона дар ҷомеа ба таври шоиставу арзанда ва дар рӯҳияи сулҳдӯстӣ, меҳнатдӯстӣ, таҳаммулпазириву ахлоқи накӯ ва дорои зеҳнияту тафаккури тозаву созанда тарбия намоем, то ки дар оянда ифтихори волидайн ва давлату миллати хеш гарданд.